Akiaria rĩ gĩcigo-inĩ mbunge gĩake gĩa Subukia kaunti-inĩ ya Naikuru, mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Samuel Gachobe nĩ ateterithĩtie bata wa Kenya kũgĩa na wetereri. Yale ambao mlikuwa mmetutuma mkasema mambo haya si mazuri na tuliondoa, kama iliondolewa kulikuwa na haja ya kuangusha finance bill ikiwa nzima? Kwa sababu finance bill tukiangusha, huyu mwalimu anatafuta kazi hatapata. Hiyo maendeleo mnaomba ya shule hatutapata. Hiyo barabara unaomba itapatikana. Tukienda committee stage, kuna watu wameweka amendment. Na hizi amendment pia tutaipitia every clause. Yenye watu wameomba ya kwamba this one is not good, ile kidogo imebaki, si pia tutachambua hapo. Tukichambua hapo, by the time we go to the third reading, mambo yote yatakuwa laini. Mũmbunge ũyũ arĩtie arĩ thukuru-inĩ wa Munyaka hĩndĩ ya kũrugũria irathi nyanya, hĩndĩ mĩario yake hamwe na ya ambunge arĩa angĩ arĩa marahĩtũkirie ndereti ĩno ya kĩgĩna ĩkĩoneka kũraraka Kenya matũra-inĩ. Nasema hao wabunge wenye walipitisha hiyo mswada wote waende nyumbani. Muthie mugetherie mukiugaga itumire iratumite muthie mukavotera bill yo yes na bemwe tutiroigete muthie mukamed turaugete mu reject. Mũingĩ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Naikuru ya ithũĩro ũgĩũkĩrĩra mũmbunge wao Samuel Arama thutha wake onake gũikia kura ya kũhĩtũkia ndereti ya kĩgĩna ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kũhiũhia ngwatĩro bũrũri-inĩ. Mbunge wetu ni Arama, lakini ameturedi down. Ametuweka nyuma, tulimchagua aende kututetea, lakini yeye ndiye anatuumiza roho. Akae bungeni, asikuje hapa Bango, asikuje Nakuru West. Tumemkataa kabisa. Tumekataa yeye kabisa. Hawezi sikia vilio vya mwananchi ambaye amemwandika kazi. Sisi tutasimama kitete kuhakikisha kwamba huyo mbunge anaenda nyumbani. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina.